Pozdrav svima, danas ću vam pokazati kako da skinete i instalirate, tačnije samo krekujete Sims 4. Nedavno je izašao, mnogi još nisu pronašli link. Ja ću koristiti Skid Row Crack. On je po meni za sada najsigurniji, najpouzdaniji. Da počnemo, to je znači ovaj crack ovdje. Ja ću u deskripciji staviti link, dobit ćete link od ovoga, evo ja sam to tu već ekstraktovao, znači ne morate da ne čekamo. Drugi link će biti od same igrice, to je taj link, znači 8,5 GB. Otvorite to, game, bin i tu kopirate crack. Znači, klasično krekovanje, copy paste, replace i to je to. Sada još jedina fora koju treba da znate, to je da morate da imate upaljen Origin, ali na offline modu. Znači, ako nemate Origin account ili ako ga već imate, samo otiđite u offline mod. Ako nemate, skinite, logujte se, ja ću staviti link u deskripciju i od Origina. To je to, pokrenite znači igricu samo u tom folderu, znači samo idete game, bin, Sims 4 i to je to.